бинандагони гиромӣ, давраи финалии барномаи вақту бурдро тамошо доред ва чуноне ки огаҳ шудед, иштирокчии барномаи мо бо хоҳиши худ бозиро дар давраи финалӣ интихоб кардам ва ман ин лаҳза шуморо бо шарти давраи финалӣ шинос мекунам. он тӯҳфаҳое ки аз рӯи хол шумо интихоб кардед, шумо агар бозии финалиро бурд намоед, ҳам тӯҳфаро мегиред ва ҳам тӯҳфаи асосӣ роҳхат ба санатории Синапсро бурд мекунед ва ҳам тӯҳфаотонро мегиред. агар ки бой додед, ҳам аз тӯҳфа маҳрум мешавед ва ҳам аз роҳхат. шумо розӣ ҳастед? розӣ. ба шумо 1 дақиқа вақт дода мешавад ва ман ҳоло шуморо бо савол шинос мекунам, баъд 1 дақиқа вақт дода мешавад. бо диққат бошед. дар хусуси панҷакенти қадима маълумот дода мешавад. дар асрҳои 7 ва 8 шумо ёш будед унҷанда. дар хусуси панҷакенти қадим маълумот меравад. дар асрҳои 7 ва 8 Табирӣ яке аз ҳокимон онро дар мубориза бар зидди хилофати араб солҳои 720-722 роҳбарӣ кардааст. бигӯед ки он ҳоким кӣ буд? калима аз 8 ҳарф иборат аст. савол ба шумо маълум аст? фаҳмо? тайёр ҳастед? диққат дӯстон, шумо метавонед 3 ҳарфро гӯед. агар он ҳарфҳо дар ин ҷо вуҷуд дошта бошанд, мо онро мекушоем. 3 ҳарф. ҳарфи А, ҳарфи О, ҳарфи В. боз ман хоҳиш мекунам, агар ҳарфи А, О, В агар аз ҳамин ҳарфҳо бошанд, кушоям. анакнун ба шумо 1 дақиқа пурра дода мешавад. деваштич. ман бисёр мехостам ки анамин калимаи деваштич бошад. бисёр мехостам ва ман хурсанд ҳастам ки хостагӣ ман шуд. тарсондид охӣ. раҳмат. гуласал, ман шуморо аз сидқи дил табрик мекунам ва имрӯз мо бисёр хурсанд ҳастем ки бонуи азизи мо, бонуи азизи эстрадаи тоҷик ғолиб баромад ва тӯҳфаи асосӣ. шумо аввал ба холҳоятон метавонед тӯҳфа интихоб кунед. ман мехостам ки худатон рафта аз ҳама ҷо интихоб кунед, то мо бубинем чӣ интихоб мекунед. аз ҳама калонтараш интихоб мекунам албатта. холатон ба тӯри биёд, гирифтан гиред.
شما رو باز یک بار دیگر تبریک میگوییم و تحفه اساسی که شما برد کردید، یعنی که در بازی فینالی سالی نوی راحت به ساناتوری سیناپس می باشد. از دخترها خواهش میکردیم که راحت را بیارن. رحمت. این بود برنامه سالی نوی وقتی برد از تلویزیون تنین. باز یک بار دیگر همه شمایان، همدیاران عزیز، تماشابینان عزیز با سال نو میلادی 2018 تبریک میگوییم. سلامت باشید. دوستان عزیز، برنامه وقتی برد تنها با آن شرکت‌های همکاری میکند که محصولات‌های آنها و تجهیزات‌های آنها با استاندارد جوانی جوابگوی است. شرکت پیشرفت محصولات خوشصفت شیری پیشرفت را میتوانید از مغازه‌ها دسترس نمایید. مرکز طبابتی سیناپس طبیبانی با تجربه و همشیره‌های مهربان در خدمت شمایند. باز یک سرپرست برنامه ما این شرکتی عزیزی می باشد. شرکتی عزیزی محصولات گوشتی شرکتی عزیزی دسترخوان سالی نوی شما را زیباتر می گرداند. مغازه بهترین تجهیزات های تکنیکی و معیشی را می توانید از مغازه بهترین به محدود دسترس نمایید. و همکاری برنامه وقتی برد این طربخانه شهزاد می باشد. تالار برهوا و آشپزان ماهر این طربخانه همیشه در خدمت شما.